Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yung amin papagayam. Inta ibasa ti Lucas Kapitulo 12, versikulo 15. Intuloy na akinuna kadakwada. Kitain nyo kat aganad kayo iti amin akita ti kinaagom. Tatipod no abiyag ti tao, saan ang maibatay iti sanikwa. Oray no kasano ti kinabaknang na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, Candia. Brenda! Ha? Am-amunak? Hoy, di ka man. Schoolmate ta. Aya? Higher section kami idi. Malagip mon, siyak ni Wilma. Wilma? Nagbiit ka ang makaliplipat Aywan gayam. Beauty queen ka idi. Saan itan? Naglosyang akon. Apay ngamin, binaybay amon ti bagim. Ay, nakaasawa akmat ngamin iti farmer. Uray anwam, talagang agbalinak alosyang. O sige, mapantaman dita fast food. Tadaman ti i-offer ko kan ka. Sigurado ang magustuhan. Aday ta, pangpapu daw. Ay, mabutulngak man lang agtumar iti kakasta. Taapay. Dakas kano day ta iti salunat. Dinatayak ko man. Daytoy ti us-usaran dagiti artista. Isuan nagpupu daw da. Ay, kasta aya? Manungay mo't ti tumarag. 3 times a day dayta. Makalawas laeng makita mong ti epekto na. Pumudaw kan. Isublim ti bayad na no saan nga effective. Manungay mo't daytoy. 1,000. Ha? Nagninan? Ag-member ka, tapno maalam langan dayta iti 500. Anya? Discounted kan, inton sumaruno nga ag-purchase ka. Alamon daytoy. Pangpadasam kita man kanyak nakapudpo daw akon. Agungat tulakit din nila kay ko. Ay naagpapintas ka, tapno saan na ka nga isukat. Mabiit laang tagorderak iti kananta. Unayen barok. Nagmayat ti mula yu anateng. Sigurado adakil man hindi paglakwan nyo kun ni Brenda. Sapay ko matatang. Tapno may patarimaan mo hindi ko sinamay. Ay saus talaga akay maam ti agmula-mula itinatang abaraw. Kun may sana, tultulungan nak ni Brenda tatang. Nukasta Sabado, kun Domingaw, umay dito'y bangkag. Asikaswan na dagiti mula may. Ay nasaya at no kasta Fredaw. Rumbang lang agtinulong kayaw. Gaputa agasawa kayaw. Anya day tatumtumaram. Vitamins ko Ikanak mamay. Tag-vitaminak mamay. Maturog kaket din. Siyak lang ti ag-vitamin, tani. Agpuya takmanan nga agaramid iti lesson plan. Day tala lison plan ti asikaswan. Kat pasat mat da ito'y atrabaho ti may sa teacher Sabado inton bigat. Mapan kay bangkag. Ay sa anak pala ang agpabangkag. Tapay. Kasano di pa nagburas? Si kapay laang. Diyak kayat ti mainitan. Apay ngay adito'y kayo pay laang mat nga imay nanalusing. Nadakamat ngamin dagiti ko, teacher mo, akayat mo ti mga iti alahas ahulugan. Ada alahas yo? Ada, agpili ka. Sing-sing, kwentas, wano bracelet. Ay, aguray ka na. Madamdamapay. Parubuatat pay nila kay ko amapan iji bangkag. Agpili ak inton madamdama. Magitam itan, pimo daw ka itilas o ti makalawas a panagaramat mo iti pagpapo daw. Ay, wan nga rod. Talaga gayam nga effective. Kunak ngamin kan ka. May ibusmat kan. Ay kat mangala ka manin anda istak ko. Ay, wan man nga rod. Kaputa member kan, discounted kan. Rumbang nga inton sumaruno alawas. Si Kanton ti mapanagburas itinatag. Tanay, adon ti agur order. Awan ka di ti madmadlaw mo. Madmadlaw nga niya. Ti kolor ko Awan mo.
Di mo laang mong apresyaran apim mo dawak. Pimo daw kagaya. Kunak man no silaw laang dayta. Saan ka mabalin ang mapanagkainitan ng agburas itinateng? Anya? Si kantulaangan, maperde da ito kinapudaw ko. Kakaisuna si kalaang ti katulong ng agbangkag. Nanginarod ti ibay bayad ko iti panagpapapudaw ko, Fredo. Apay pa ngamin anaskin ng agpapudaw kaya. Beauty queen ak idi high schoolak. Ita, kaslaklal ne gran iti kinangisit ko. Kunam idi apuro nam ay ti ipaay mo kanyak. Ngam ita, puro tuok ken rigat mat gayam. Oo na ikato'y bakit ko na ya. Agungit manan. Ay! Ne, apay ating magdal ka ngay. Awanan ti ganas ko amangan. Apay ngay pare, at may saka matan dito bangkag mo. Di nakakinaduan ni tani bakit mo? Saan nga rod pare? Apay ka ngay pare. Di nakano kaya't ti mainitan. Anya? May amag may sa akon. Total, maestra may. Ay, sa bagay makit di ah. Umdasin nga ilotwan nak iti ka na. Kwanana, nayunak pa di alahas nga inalak. Ay, katuan ah. Diyan ngay pinilik idi asingsing. Kayat mo da ichay? Wan nana, adda ngamin kas di asingsing di kadwak a teacher. Apay ngay apumada ka. Adamot ka tay may sa anginginaan. Ha? Adda, nana? Wan, sigurado nga apalanda ka no day jay ti alaam. Si kalaang ti addaan iti kasjay asingsing. Kitaak man nga rod, nana. Oh, daytoy. 24K daytoy. Pure gold. Saudi gold. Mayat daytoy para kan ka. Makay, at to'y tinaglakwak itinatag. Ne, dakkel mo ta. Tsamba nga rod, tanangina ita tinatag. Itad mon kanyak, tay nakibang ko. Talaga nga itad ko keng ka bakit. Savings tanday to'y Ay kitwan ah. Imbagla pakakit kitaan tamot ay ti panagrigrigat ta. Anya da ita kwintas mo? Balitaw? Ay, saan? Fake laang daytoy. Haha, kunak man no balitaw. Pangalaak ko mangay mo't iti igatang ko iti balitok. Kun may sa, unain ta pa'y apaggastusan da ito'y balay. Marmarban ti kusina. Amok day talakay. Isaw, ti yornungan ta, bakit? O nana, day ta ti hulog ko iti inalak nga alahas. Thank you, ma'am. Danda ni mabayadak sana. Wan, ma'am. Iso ang mga lakantumanan. Kat, anya ngay, apapalanda ka dagiti ko teachers mo. Ay, katuwan Makitam da ita. Kunak akas, uray saan. Si kalaang nga mintiinig kak iti kasta ti kangina na. Taamok ang makabayad ka, nga uray hulugan. Ay, rurod kun aya. Apay manin aya, bakit? Inaramid dakit din a coach iti palaromi. Kit apay ko ma. Siyempre, mainitanak. Una yan aya, taday talakulor mo ti yal alikakam. Ay na, jakon kaya tingumisit pay, lakay. Allah, kasano day tuyan, Wilma? Ngimisit akon. Wan nga rod, kunakmat kan ka, asaan ka nga agpapainit? Diyak nga rod maliklikan. Amo mo't tibilin dagiti supervisor. Mabalin ka di pa'y ama isubli di sigud apo daw ko. Mabalin Kasanungay. babaan iti tumtumaram. Ha? Mabalin? Nga mas nangat-ngaton ti dosage na. Kasta ka di? Wan kasta talaga. No kayat mo apumudaw ka manan, di gumatang kan iti dua, sigurado, napudpudaw kan tumanan no maibos mo dayta. Pare, kita ti epekto titikag iti mulak. Awanan na pulos ti maapit ko. Si kalaang aya pare. Karkaro ti ipikto na ay timulak. Aya, Nalaylay dan nay. Awan na pulos na isalbar ko. ay, naimbag lang arudan na. Taore kaskasan, huwag adan na isalbar ko.
At dati mabalin kong tumanin na pangrugyan. Nasayat ano kasta pare? Wan pare. So nagasgas at takpay lagayam ngum itisi ka. Bakay, kasapulan ang mangi-withdraw ka iti savings ta. Ha? Taapay? Naperdi iti tikag timula ta. Kasapulan ti pagpuunan man ay. Di ka din agungay. Kasapulan ta talaga. Awan ka din ti sabali apamuspusan? Awanay. Amumay. Awan apulos urnong ko. Tait ited cooking ka. Ay, Inton bigat, naskay na maka-withdraw kan. awanan ti may withdraw. Anya? Kinapod nuna. Jack nagidip-deposit. Inan-anom di kwarta ngay. Eh, Ay, bakay, sumungbat ka. nagastos ko lakay. Anya? Pinagbayad ko iti alahas. Unay kamutin bakay. Nagrigrigatan ta dayjay. Sa baligayam tinangigas-gastusam. Sukatak lakay. Dinakla ang ungungtan. Apay, anya ti inararamid mo, Brenda. At dati naidanon kanyak. Awan tatang. Anya nga awan. Ano awang kanumutan, day tay urnong yukin ni Fredaw. Kunakmat kan kwa na sukatak. Ay, unay kan. Kasano ang makapangrugi kayo manen no kasta? Didak man pagkaykaysaan. Ah, Amok ter aramidat ta maestra. Didak surwan. Brenda! Amok nga da ka di tao nagtibalayo. Rumwar ka ta sang wanak. Tano saan, ipabarangay ka. Maibabain ka laang. Apay na na. Sino kayo kaday? Ni Brenda ti kayat ko makasarita. Ta iso tinakautang kanya. Awan na na, adda na panan na. Ay sana ka mamati. Teacher jay asawam. Ngam olbod mat gayam. Pasensya na talaga nga awan. Pues, ibagam iti asawam nga agbayad iti utang na. Tano saan, idarum ko. Anya? Adon tinaidarum ko. Gaputa saan da na kabay bayad. Ditay agtarigagay iti ditay kabaulan. Unaan tayo ti kasapulan ti pamilya tayo, sakbay dagiti dadduma asaan nga importante a banag. Papagayam ditan ti nagibusan ti mahisapay a pakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo. Computer recording technician Samir Chanfing. Musika ni Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay. Naimbag nga oras kada kayo amin.